ایرو سالوگر شهادت فرماندار افسانوی محسوم قرقماز اگیته. هفته بوری ایرو جی سالوگر شهادت ریبری مزن مظلوم دوغان بو. شخوش وی هفته رجی تیگوتن هفته قهرمانیه، هفته لهنگیه. و مناسبتی و ویدیوی ده امیل سر هفناس کرنا مظلوم دوغان و فرماندار اگید بسکنن و هر وها روژا فرماندار اگید آداوی دماغ و شهادت وی هات بهستن یک جگری لیل باوی بو هستنوی و لگندکی کردستانه جنک نافسره گودزاروکتی جوانتی خود فرماندار اگید ناسکری بو دیتنوی و بیرانینوی بسکنن. جارکتن ام سرید فرماندار اگید همو شروانین شهید به رزداری ببیردینن. بله جدیروکا لهنگیه درو پلین و اندابوی. ده پیوینه که درباره فرماندار اگید ده جنه که نافسره کویدیتیه دمال وینه وی نافدار دنره دبیجه از کنگی وی وینه دبینم او دسکنه دنگی وی درجفه او دست بگیری که پشتی کو جنا نافسره هنکی آرام دبه اخافتن خود دومینه او جپرتو که گوان دایا دیروکا لهنگیه روپله که جبیرانین خود دردخه پارودی که لجغرافیا کردستان سال 1908 زوستان هری دجور آسالین داوی بو. برف به متریان بلند بو. جیان لبر روستینه بو. دوی زوستان گراند لنافچه ساسونه جپاجه مالا گندکی کومک چکدار خویاد کر. او دوازده گری لابون کو فرمانداری وان محسوم قرقماز اگید بو. دستین وان بو مینا قشای. گورین وان شل بو. لنگین وان جی سرمایه وستاندنی ورمی بون. تیم بر مالکی اول دلیل خن. جنه که جوان دلیل وان ودیکه و کما گریلا دگره هندر. جنا نفسره ته سه و حقالا روجه دیکه. کنجو گورین خوین شلبوی جوخا گرن. لدورا صوبه تبی کنجین خوین شل رونشتن. گورین وان قطیابون به طایبتی جیه حوالی اگید. ایدی ندش بیان گوره که من جی یک سر صندوق خوی جهیز وکر و گوره که جهری داوی. بکن گوت لنگه من بچوکن و جمن ربه به وکه وی گوتی گوره هنکی فره بو پشتره وکی وی وینه وی نافدار گوره کدن آب رنگ قهوهی کشان سر وی گوره اگید ایدی تمام بو لی دویه بو مجی حوالین دن رجی گوره پیدا بکرنا جخواه حوالی اگید گوت تنی جبو من نابه یهو نجمه هموین را گوره نوها پیدا بکن یان جی از جیه خو پی بکن پیشتر امچون ناو مالان و کچین جوان وکی من جهازی خواه کرن و میازده گوره این جهری جنا و گند پیدا کرن. گلی لیان دماکو گوره دیتن گلگی کیفان هات. جدست مگرتن مینا زاروکن دسبه ها ججنی دخو آماده دکرن وان جی یک سر گوره خستن پی. لوی گنده جی چل پنجی مالی پیکته یل پیشبری جای مرتوی جنین جوان ایواره که کمن شوپی خرا کرن صندوقین جهازی کو دویه بو حتی دعوت نهات بنا وکرن. وی ساله لدوازده صندوق جهازی دوازده گوری جهری یم به دست دوازده جین جوان هاتبون چیکرین ببون نصیب محسوم قرقماز او یازده گری لایم. جنا نفسره بخمگینی و هاداویل آخافت نخوتینه. ندشی بیان تو کسی گلکی سربلند بون معقول بون رابون ورنشتن آوان گلکی جدا بو دل نظم بون مروف بیند حسیه گو خوارنجی خوارنه. مینا صحابین پیغمبران بون. دجیانا فرماندار اگید ته رو پلگدن آگرینگ لیله به ناسکرنا کوای همدن مظلوم دوغان دست پیدا که. سالین 1907 لیله دو سالون سینمایی هبون. یک جوان رامان بو کو جبو پنسید کسی بو. و روژه چی بویه نایزانی لی سالون تجیب بو. کسین کو سالونا دوقاتی تجی کرن به بالداری لدکه تماشه دکرن. لیستگوان سرکه یه لیستیکا بناوی دکتر و رولا دکتره کی ترکیه نجات پرست بر به کردستانی و حتی بو شاندن بر رنگه کی سرکفتی بلیستا. دکتره کو جلی و تفگره و جدنگی و ظالمتیه و خویا دکر نخوش مترکی نزانی بو درمان ندکر دسر حقارت لوان دکر. دکتر و گوتنا هری هیسان و جریزه یا روشا کردستان یا و دمی بو. دما کولیستی قدیه دروشمین به کردی و به ترکین یم بمره میتنگری بمره کولتی جسالونی بلند بون.
وی لیستیکه باندور لجن جوان اختیار خونده نخونده باندور لهر کسی کری بو. کردین کو ایوارا 13,977 او سالون تری کندن دما کو او جوان هم 20 سالی بو رولا دکتر دلیسناس کرن ماتمای ما بون. کسی که او قصید دلنزم دلیوی به اشقا کردایتی داگرتی چاوا دکاری بو کو دکتوره که یوسا ظالم بلیستا. کیزانی بو کو او جوان وی پشتی به سالم به فیشکا دست پیکی به هتا بیرانین کو روژین آزاد دانی پیشیا کردن. Ev lîstika şano ya ku ji aliyê Bekir Yıldız ve hatiye nivîsandin li gorî Rewşa Kurdistanê hatibû amadekirin. Rola doktor wê ji aliyê Mahsûm Korkmaz, rola alîkarê wî jî Mahmûd Tanrıkuliyê di 14 tîrmeha 1990 li nêzî gundê Îvanê yê Kerboranê weke fermandarekî gerîlla ve şehîd biketa dilîst. Yekî din ê ku derkete ser dike Ahmet Kurt bû ku wê bi berxwedana şikestunê navê wî li dîroka têkoşînê bihata nivîsandin. Maşallah Korkmaz a xuşka Mahsûm Korkmaz dibêje ku Mahsûm Korkmaz di sala 1956 de li gundê Gulazar a Farqînê jî dayîk bûye. Li Farqînê piştî ku dibistana seretayiya Kazım Karabekir di qedîne malbat diçe navenda Êlihê. Li gorî xuşka wî dibêje Mahsûm Korkmaz hê di 7 saliya xwe de ji bo ku bi birayê xwe re bi Kurdî axiviye, birayên wî jî dibistana Herêmê ya Lemanê hatine avêtin. Dema diçû pola duyana dibistana navîn bi sedema ku behsa hêlên wî aliyê cîhanê dike lê behsa Kurda nake, li dijî mamosteyê dîrok û coğrafyayê derdikeve û çalakiyê xwe ya pêşî dike. Salên dawî jî li lîseya Êlihê bi hevalên xwe re ji dîrek ala Tirk da dixe û li şûna wê ala Kurdistanê hêldide û di rojnameyên netewî de dibe manşet. Maşallah Korkmaz wiha behsê dike bêka birayê wê çawa tevgera azadiyê nas kiriye. Piştre kesekî ku em wî bi navê Mazlûm Doğan nas dikin hat Êlihê. Ji tirînê da dikeve û dişe çayxaneyê Apî Edîb Solmaz a li nêzî îstasyonê. Mazlûm Doğan ku dizane wê demê li wir kurdayetî dihate kirin pirsa birayê min dike. Zarokê çayger jî bê dudilî otela li pêşverî çayxanê nîşan dide û dibêje ev otel a bavê wî ye, tu dikarî wî li wir bibînî. Ew jî di cih de diçe otela bavê min, piştî ku demekê li lobiyê disekine, xebatkarên otelê ji birayê min re dibêjin ku mêvanekî wî heye. Her du jî li wê derê dest bi niqaşeke germ dikin. Birayê min heval agît dibêje, heke hûn rêxistineke Kurdin çima tu ne Kurdî, çima bi Kurdî nizanî. Mazlûm Doğan jî dibêje, ez Kurdim û bi Kurdî dizanim û axaftina xwe didomînin. Piştre birayê min qaneh dibe û dibêje êdî ez jî biwereme. Beriya Mazlûm Doğan hakî karer çibû Êlihê. Piştre ji wir derbasî dîlokê bibû. Tê gotin ku hakî karer di sala 1976 de dema komîsyona xwe ya li Êlihê radestî Mazlûm Doğan dike, bal dikşîne ser Mahsûm Korkmaz û jê re wiha dibêje. Ya rast li Êlihê ciwanek heye. Heke tu yê birêxistin bike, tu yê temamiya Êlihê birêxistin bike. Mazlûm Doğan dema ku derbarê Mahsûm Korkmaz de qadroyên din ên lîder ên tevgerê Kemal Pîr û Xeyrî Durmuş agahdar dike wiha dibêje. Têra xwe zîrek e, bi daxwaz e, fermandarekî baş e, dikare bibe rêberekî civakî. Mahsûm Korkmaz û Mazlûm Doğan wê ne tenê li otela bavê wî Şehmûz Korkmaz hevbidîtana, ku Şehmûz Korkmaz piştî darbeya 12 îlonê li tûgeya leşkeriya artêşa Tirk a li Sêrtê bi îşkenceye giran jiyana xwe ji dest dabû. Mazlûm Doğan wê sê darîkên neftikê li pê xwe bihişte û di 21 adara 1982 de dawî li jiyana xwe baniya û di hovîtiya zindana Amedê de berxwedan bida dest pêkirin. Tevgera li derve jî wê haziriya têkoşîna çekdarî bikira. Mahsûm Korkmaz di 15 tebaxa 1984 de li dihê bi vê armancê wê bibûye fermandarê yekîneya têkoşîna çekdar û di dîroka berxwedan û serhildana gelê Kurd de serdemek nû bidavekirin. Di çîroka fermandar Egîte rûpelek û wenda û nepen maye jî roja wî ya dawiya li vê jiyanê 28 adarê ye. Wê rojê demala çiyayê Gabarê di meşîn jî nişka ve rastî kemîna hêzên Tirk tên û di bin gulebaranê de dimînin. Fermandar Egît bi lez plana paştevekişînê çê dike û noxteyekî diyar dike ku vegerin wira. Koma xwe vedigerîne û ew du sê hevalên xwe li paş dimînin ku bi dijmin re şer bikin da ku heval xelas bin. Herî dawî ew û hevalek dimîne. Hevalên din bi selametî vedigerin cihê ku wî diyar kiribû, lê çi qas dem derbas dibe jî ew venagere. Yek jî şahidên wê rojê Gerîla Gurcan wiha qala wê rojê dike. 28 adara 1986 roja herî dirêj a cîhanê bû. Em hem li bendî heval Egît û lezgîn bûn, hem jî me digot her gav dijmin dikarî were.
Dilên me û tiliyên me li ser tetikê me hemû roj di binê giraniya tunebûna heval egît ku her saet ew giranî zêdetir dibû derbas kir. A soxî tarîk het erdê û bû şev. Heval egît û lezgîn venegeriyan. û saet du nozdan de li deşta bira li hember tiştên ku me ji radyoyê guhdar kir xwîna me ji bedenên me hate kişandin. Piştî şeşwaziya pêşî me li ajansên biyaniyên wekî BBC û dengê Amerîka jî guhdar kir û du deqeyên pêş de heman nûçeya reş li bawan jî derket. Di 28 Adarê de tevî hewayê darî ketibû ser hêviyên me jî. Di wateyekê din de wê rojê li deşta bira ew roja ku çû ava roja me bû. Belê, bêguman gelê Kurd û tevgera azadiyê fermandarekî mezin wenda kir. Lê rêheval û şagirdên egît çeka wî li erdê nehiştin û ji bo biryardariya berdewama têkoşînê biryara artêşbûnê girtin. Ji bo bîranîna her du şoreşgerên mezin, Partiya Karkerên Kurdistanê jî di kongreya xwe ya sêyemîn a 1986 de hefteya di navbeyna 21 û 28 Adarê de rojên di navbeyna şehîdbûna Mazlûm Doğan û Masûm Korkmaz de weke hefteya lehengiyê îlan kir. Ji wê rojê û heta îro li ser şopa lingên her du fermandar û pêşengên mezin gelek egît û mazlûmên din gihîştin û ala azadî û rizgariya Kurdistanê li ezmanê welat li ba kirin û hîn jî li ba dikin.